صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواننا الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم جميعا كافة الأولياء الشهداء والصالحين إنما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وباري وسوسا مالي بهذا الكتاب الإمام ابن حجر السند ملجد عبد الزوجة الوالد أحمد بن عبد الله آتيناه أموات وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن Jabir. Hadis terakhir dari bab syarik nih. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari lan saking Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu gal dawuh sapa Sayyidina Jabir ji'atin tekaaken sapa bisarikin kelawan maling ilan nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fagala moko ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi uktulu matenono sapa sira kabeh ing sarik. Faqalu moko matur sapa para sahabat innama saroko angin pastine nyolong sapa si sarik ya Rasulullah tu utusane Allah. Gal moko ngendika sapa Kanjeng Nabi iqta'u ngetoo sapa sira kabeh hu ing tangane sarik. Iqta'u ngetoo sapa sira kabeh hu ing tangane sarik faqata'a fakuti'a mongko den kethok apa si tangane sarik. Sumaji'an uli kari-kari den tekaaken sapa bihi sarik athaniyata kelawan kaping pindho ambal kaping pindho edukale agi ngecon. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktulu matenono sapa sira kabeh. Fadzakara mongko nutur sapa Sayyidina Jabir mitlahu ing padane kang tinutur. Matur boleh sebagaimana saya yada inama saroko ya Rasulullah. Sumaji'a mongko kari-kari den tekaaken sapa bihi sarik ar-rabi'ata kelawan kang ambal kaping papat kadzalika kaya mengkono-mengkono fadzakara mithlahu inama saroko ya Rasulullah. Sumaji'a mongko nuli kari-kari den tekaaken sapa bihi sarik al-khamisata kelawan ambal ping 5 fagal mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktuluh matenono sapa sira kabeh hu ing sarik akhrajahu ngetoaken hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ada bu bahwa bede maling teguh tertangkap basah laporaki ekebeh si maling nikah ekebeh daka Gusti Kanjeng Nabi. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdabu uktuluh pateh. Faqalu para sahabat matur ke Kanjeng Nabi, innama saraga ya Rasulullah. Neka cuma ngecok ya Rasulullah.
enten tak maten orang ngecok kak dinto ya Rasulullah gal iqta'u ketok tanang fakuti'ah makai ketok tanang thumma ji'a bihi thaniya dua kali aki fagala uktulu paten fadzakara mithlahu ya Rasulullah ngecok boleh nikah ki orang nikah pakun orang ngecok iqta'u ketok tanang fakuti'ah ketiga kali na ki sinikah ketok boleh keempat kali na ketok boleh. Nah cuma ngetok kah macam-macam di antara para ulama cara ngetok tanang. Al-awwal pertama ki peneka bila beda orang ngecok maka wajibah qat'ul yamin fi sarqati al-ula ijma'an kelaban sepakat para ulama orang yang ngecok pencuri termasuk koruptor nih ketok tanang si kanan cara ngetok tanang si kanan wa fi tsaniyah yaduhul yusra ngecok boleh kedua kali tanang si kacer ketok tanang si kacer ketok mun ngecok boleh wa fi tsaniyah dalam napa saya nomor 2 bila saya pertama kita nekai ketok tanang si kanan mun ngecok boleh wa fi tsaniyati ar-rijlul yusra mun ngecok boleh kita neka bene tanang soko sekacir masai tanang si kanan ngecok boleh soko sekacir aneka indal aktsar li fi'li sahabah nika kebanyakan daripada sahabat ngelakonin ngetok tanang ki beneka pertama bila bedare ngecok se kanan ketok kada ngecok boleh soko sekacir. Pendapat Imam Tawus enten wa inda Tawus al yadul yusra li gurbiha minal yamin minal yumna karena tanang se kacir nika lebih semak ada tanang se kanan karena perbuatan ngecok nika dari tanang maka tanang dua kelajer ya lebih semak antara kanan bi kiri. Pendapat Imam Tawus maka benih soko sekacir tapi tanang sekacir. Tapi sahabat paling banyak ingki beneka aktsarus sahabah ngelakonin bila ngebedere ngecok maling ketok tanang kanan ngecok boleh tanang sekacir. Nah, nika pendapat Imam Tawus bila ngecok boleh berarti al-yusra, al-yadul yusra li gurbiha minal yumna karena tanang kacir nika lebih semak dekat tanang kanan. Wa fi tsalitsa yaduhul yusra. Ngecok boleh. Pendapat sekila pertama beli boleh pertama tanang kanan, kedua soko sekacir, ketiga yadul yusra, tanang sekacir. Mohon pendapat Imam Tawus enten sekanan tanang kanan ngecok boleh tanang kiri nomor telok berarti soko kacir. Pendapat ini kan wa fi tsaniyah ar-rijlul yusra wa fi tsalitsa yadul yusra enggak boleh di atas mare soko enggak boleh di atas tanang kacir ketok wa fi rabi'ah rijluhul yumna mun ngecok boleh 4 kali nak epak kali aki engki beneke ketok soko kanan. Wa hadza 'inda Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, ketok tanang kanan baru kemudian soko sekacir, ngecok boleh tanang sekacir, ngecok boleh soko kanan. Alik balik sini ke dari kanan, tanang kanan, ngecok boleh soko kacir, ngecok boleh tanang sekacir, ngecok boleh soko kanan terakhir. Pendapat Imam Tawus enten kanan kiri pendapat Imam Tawus. Nah ini pendapat Imam Syafi'i. Nah saya rasa berhak ngetok kibeni sampian saya berhak ngetok pemerintah sing ngakui hukum Islam. Terus hadis terakhir kalimat kalih tsumma ji'a bihil khamisah. Orang ini kayak boleh ke Kanjeng Nabi saya nomor 5 ngecok boleh faqala uktulu pateh. Mun ngecok boleh soro pateh. Uktuluhu are resem ria.
Are penyakit masyarakat, are mun teh PATR ya apun sik ketok ah. Gila nah. Lek wis ketok. Tanang kanan, tanang se kacer, soko se kanan, soko se kacer. Imam Tawus tanang se kanan, ngejok boleh, soko se kacer, ngejok boleh, soko se napanya tanang pendapat Imam Syafi'i kanan kade, soko kacer, tanang kacer, soko se kanan. Pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Tawus kanan keri, ketok. Nomor leman pakun, ki pakun ngecok bae. Ah, ketok leer berarti lah. Pateh berarti orangnya. Wa jalan ngetuakan hadis sopo Imam Nasai karena riwayat nikah dari akhrajahu Abu Dawud wan Nasai. Wa jalan ngetuakan hadis sopo Imam Nasai min haditsil Harthi bin Hatib saking hadis Imam Harith bin Hatib nahwahu ing padani hadis Sayyidina Jabir pada hadisnya dari Sayyidina Jabir. Wa dzakara lan nutur sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i annal getla sak temeni mateni fil khamisati ing dalem ambal kaping 5 iku mansukhun den gusek mansukh. Nah, nanging pada riwayat dari Imam Nasai ben perawi yang penenggal Imam Jabir bin Abdillah Ansari bahwa orang mun ngecok 5 kali maka wajib ketok. Mun ngecok 5 kali wajib ketok. Cuma pendapat Imam Syafi'i beda. Orang ngecok sekalian ketok tanang, ngecok boleh soko sekacer, ngecok boleh tanang kacer, ngecok boleh tanang sekanan. Ngecok boleh dari Imam Syafi'i enten. TPATN tapi hukum dengan seberat-beratnya isi jin. Sekira tak keluaran orang dia. Sekira lah tak ngebe onar boleh pendapat Imam Syafi'i. Tahu saya pateh. Tapi hukum dengan seberat-beratnya. Anapa? Sebab hadis neka ampun mansuh egusek bareng hadis yang kipeneka la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalath. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tak sah, tak halal hukumah megili deren orang se-Islam kecuali kelaban sebab ngelakuin yang telok perkara saben mari nih kempuna. Bab pertama bab hudud. Pertama bab hudud. Apa? Pertama yang kita neka athayyibuz zani, orang tua si azina. Pade aja lah tua kok. Celoper. Ya. Illa bi ihda thalath. Wa nafsu bin nafsi, beda orang mateen orang. Paten mun beda orang maten orang. Senomor 2. Senomor 3 yang kita neka watarik lidinih al-mufarik lil jamaah. Orang semeninggalkan agama terus berpisah dari golongan ulama terbanyak. Yani ahli sunnah wal jamaah. Kapi ngaku ahli sunnah kapi. Aliran A ngaku ahli sunnah wal jamaah, aliran B ngaku ahli sunnah wal jamaah, aliran C ahli sunnah wal jamaah. Kamu masih tepat ahli sunnah wal jamaah? Ya orang senero kanjeng Nabi ban senero sahabat Gusti kanjeng. Senero engkau bi senero tang sahabat ajri ahli sunnah wal jamaah. Lainnya mon pas menyimpang dari kanjeng Nabi, menyimpang dari para sahabat, ya benar ahli sunnah wal jamaah. Engkau masih coba diri ya sampai mengocak masih ngeberantar dari ahli sunnah wal jamaah. Di mana ahli sunnah wal jamaah ngeberantar saya nyaman mon ngocak masih coba diri ahli sunnah wal jamaah mon ban ahli sunnah wal jamaah ahli sun wal jima saya ahli sunnah wal jamaah ini tak gampang. Maka Nabi orang sinetepen datang kelakuan wa ashabi benetepen dek sahabat kelakuan para sahabat nika berarti ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ngaku kapi aliran kuasa aliran nika ngaku ahli sunnah wal jamaah kemas setepak ya setepak ke kanjeng Nabi ban setepak dek para sahabat itu Gusti kanjeng Nabi. Karena hadits nika ampun mansuh egusek egenteh bi hadits
la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tak kening mateen orang Islam kecuali sebab ngelakuin teluk perkara. Ngecok tak termasuk. Karena ngecok ni tak termasuk dak teluk perkara, berarti orang sing ngecok 5 kali tak kening ngepate. Pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i. Adapun pendapat sebagian dari ulama, ya tetap pate karena hadis ini hadis beda. Tetap paten karena hadisnya terakhir kipenika wa fil khamisati faktulu, ngecok boleh pate untuk nyelamatake orang lain. Supaya ada bibit-bibit baru. Supaya tak ada generasi baru, generasi maling tapi. Bibit-bibit maling. Kudu pate tadi tako ongku saya belajar na orang ngecok. Dan kadang orang neng belajar. Saya belajar ngetelak hari bodoh bakat ya, hari bengal ya, mau sepedaan bentar ya, bakat terpendam. Hari mau belajarin sekecil kan hari otal kan hari, hari bleset kan hari mau ngalak cepet ri biasin kanak kadar ya, tekel, tak teki tak pandek, tak lempo tak koros, tekel ya. Kata siapa tekel di nara? Ya ada saya tekel di nari aja. Berarti ada sepotongan maling berarti ini. Nah kecuali telur kendenge paten, reng tua si azina, datalas apa? Athayibuzani orang se napa yakni zina muhson, orang se andi bino tapi andi lakeh. Athayibuzani orang sandi laki atau sandi bine mak selingkuh pate. Senomor 2 kipaneka wa nafsu bin nafsi. Orang se mateen orang. Orang se mateen orang. Pertama zina muhson. Ranjam berarti rela. Benehat tapi ranjam pate. Zina muhson orang laki andi bine, orang bine andi laki. Ma'azina wajib iranjam berarti epate. Nomor 2 yang kipaneka orang se napanya mana wathani se kening paten an-nafsu bin nafsi orang se mateen orang kening pate. Nomor 3 watarik lidini orang se keluar dari agama yakni murtad. Orang murtad pate. Maling tak masuk berarti. Pendapat Imam Syafi'i karena hadis nikah ampun mansuh kelaban hadis nikah berarti maling tak keneng pate, keneng pate. Keng cobu masih tak keneng pate ya bun tentikal kon odi keng okom dengan seberat-beratnya. Insyaallah mulai tak ada tanang duka aja tak ada sokona duka aja tak kira ngeco. Ketua nama maling tak remon ki jengkep katako mulai tak ada lah peluntu singa kantongan roh. Tanang si kanan ada sekacir, tanang kanan kacir ada, soko kanan kacir ada. Persis kantongan cekak ceda ketok. Banyak ning Mekah sini Pak. Sampai mau depak ke Mekah orang ngak ni kan banyak kanan ret ada terkotoran sini ketok. Sekacir terkotoran itu. Kari lengan itu terkotoran. Soko kanan soko kacir banyak sahara. Ngakui kursi roda berdesa nyotong. Ngemis kingan. Ki genteng. Mapan orang berarti mun bade ketok berarti mari ngeco aja. Mari ngeco. Jadi tak keneng pate, tak kira ngeco bo. Ketua narampok, ya tak kira ketako le ada tanang ada so konde remah. Mosok no lebih cilen kan tak kira. Nah, tadi pendapat Imam Syafi'i karena nikah pun hadis ampun mansuh, hadis nikah ekusak, maka maling sing ngeco 5 kali lagi tak keneng pate. Cuma ketok tanang se kanan, tanang se kacer, soko se kanan, soko se kacer. Pendapat Imam Tawus, pendapat Imam Syafi'i, tanang se kanan, ngecok boleh, soko se kacer, ngecok boleh ke atas tanang se kacer, ngecok boleh, soko se kanan. Jadi elang silang, kanan, kiri, kanan. Wis, daerah mulai di aja lah. Tanang kata ada, soko nggak ada. Kari cekak ceda ketok. Kengki odi kinangan. Sokor cekak ceda kaki ki odi.
Walaupun ada tanang, walaupun ada sokona, kengki odi pun ki cekak cetak. Bahkan mungkin ki paju mau bine boleh pokok beda cetak share penaji ya. Serok sun bila ainin je lah. Cetak sadek mata aja. Sokor cekak cetak atas paju kinangan. Keng mula tada cetak kah masih tanang ngejengkep, sokor ngejengkep, seber ngejengkep. Odi nama mate. Mun ada cetak odi nama mate. Mate. Hakadzad-din. Agama dicetak. Apa cetak agama? Salat. As-salatu fid din kamanzilatir ra'si fil badan. Salat di dalam agama binang kena cetak ning jasad ning badan. Mun orang tak salat apa sah haji, zakat, ngaji king tak salat tandi cetak je mate berarti. Salat ni kecetak ning agama. Maling keng salat insyaallah ki kening yarep tobat. Maaf kalau non sebu, senuk ngeding adzan ambu kalau ki apa aja can senun. Awak berjamaah bibaan. Ki ketika salat, pemelengen orang bebejetin sokor ki salat pak. Ki kena yarab tu apa tu? Artinya ki berde kehidupan. Ki mula tade cetak. Masih langana mapan, betes mapan, sokor mapan ada cetak. Siapa sa alaki jerengkong, cetak ada cetak. Nah, agama ki senika. Orang mula asolat lima bekto. Walaupun orang gila tak kena kelakon na sokor ki asolat insyaallah ki kening ayarab napa atau teti cek sampai ngal-bengal ninggal solat. Ya bunyan tokang salonan juga atau apa jeng juga. Mesti mon bojono wali mo je bu belobun. Bojon wali mo meloker. Semalam tak tedu ngalep mungkar kuade, mungkar salon langsung pindah ke tempat lain, tak bejeng lah. Bu bela bun muana, aja manuk des lah. Bula kita lasan pada datang tok ke majelis kantor maulid datang. Kena semak di kantor. Anu neka akabina neka yai oh bini. Di mabung kona. Oh kantor semak. Oh laku apa? Atau rok salon kuade. Bejeng ya. Kan datang tok mon Jumat sore engki. Jadus nodusi al muhibbin ban neka kula. Engki. Bojongku biasan begini kakek ada siapa bojong. Dan gula. Tapi atalasan ki buru. Nah bojong. Monyo dirimu nak enten haja ki beda cahaya bojong ni ki ketela. Karena cahaya nang renga salat ni ke beda Pak. Orang nga wudu ni ke tak bisa pongkere. Cahaya nang renga wudu ni ke beda. Araop king tak wudu kata arah ki nangan. Tahu sabu dan syukur wudu padengmu benika. Subhanallah, barokah naing wudu. Jadi orang mun tadi cetak mate masih cekak tanang. Lah agama dicetak ya cetak agama. Salat man tarakas shalah faqad kafar. Orang sininggal salat debun Kanjeng Nabi kafir hukumah. Man tarakas shalah faqad kafar. Sapan orang ninggal salat hukumah kafir. Bahaya orang ninggal salat nih kah. Mungkin yang kep enteng ninggal salat nih Pak hajat dosa kene. Yang kep dosa kene, tak Jumatan yang kep dosa kene. Tak wajeng sopu yang kep dosa kene padahal nikah. Tu sana lebih rajin nih bang sebu kali azina ring nih tarikus salat nih. Auzubillah cek panggampang ninggal salat. La ilaha illallah. Naudzubillah. Oleh karena itu nikah hukuman dari hadis nikah dalil bahwa napa? Dari hadis nikah bahwa dalil ala qatli sarik fil khamisah. Hukum wajib EPATN orang sing ngecok benabi ngecok senomor lema. Tapi pendapat Imam Syafi'i hadis nikah mansukh kelaban hadis kibur saya terangaki. Nah, kedua dari hadis nikah orang se ngecok penikah wajib ketok tanang tanang kacer, tanang kanan, tanang kacer, tanah soko kanan, soko se kacer nih wajib hukum. Bagi orang se ngecok. Juga
tanang dua ni kesangkun kena gawe contoh. Kun kal yaden wala takun kal udhunain. Kun kal yaden wala takun kal udhunain. Tetie ngak tanang dua, ce tetie ngak kopeng dua. Mun sambian tetie ngak tanang dua, rukun. Tanang se kanan, ngakan, tanang se kanan, ngompak, tanang se kanan, ngenom, tanang se kacer, bagian merseeh. Tak protes se kacer, pacet le begin ada budir ya. Rukun. Keng bede pacet tanang kacer ni kayak yontong aki. Tanda tangan, tanang kanan, tanda tangan kanan, alakoh, tanang se kanan. Mele arloji sing kui tanang se kacer, lebih pantas. Kita protes se kanan. Kun kal yaden wala takun kal udhunain. Rukun tanang dua nih. Tak pernah rasana nuntut tanang kanan, nuntut dek tanang kacer nuntut dek tanang se kanan, tak pernah patang nuntut. Engkau me beri torko tok enten narema pacet lah tugas ah. Wala takun kal udhunain, cek tadi ngak kopeng dua. Kopeng dua ni mon sompet salaja. Area wis benyakan keleron nah. Kopeng se kacer sompet CS corok salaja. Se kacer sompet tak sempurna se kanan. Hahe to. Pesan tak mau ngomong, benih tak santa omong, belet kopeng jela. CS wis. Ota tak kopeng se kacer, to kopeng se kanan sompet. Se kacer tak sempurna. Cek tadi ngak kopeng dua. Sentaran selajar yang bini, seneng tak seneng? Tak seneng, nuntut karena se kacer, tak pantas. Orang yang sentaran selajar, tak pantas. Mun kanan, arloji ngakui se kanan, ngakui se kacer, ngakui lah patah berarti aja. Tak teremang kok cantanang se kanan, harus arlojian gitu ya be. Arlojian dua. Ya jadi sulit. Mun kopeng enten kopeng ni kak nuntut tetok. Mun se kacer tak ngeding, se kanan tak sempurna. Se kanan tak ngeding, se kacer tak sempurna. Sentaren selajo tak terima se kanan. Kutu pada bodoh. Kun kal yaden wala takun kal udhunain. Teti ngak tanang dua, cek teti ngak kopeng tak lem rukun dia kopeng dua dia. Cek sumungku anur ya bonek musuh Arema dia. Tanang apa kopeng kanan bi kiri tak lem rukun. Zaman Kanjeng Nabi ini kebeda qabilah dua nyaman Khazraj bi Aus. Qabilah Khazraj Aus. Dua qabilah ni kak nyanyi apa perang pak. Qabilah Khazraj, qabilah Aus pan mapan bat hebat ngal bengal orang ni kak. Antara na dua ni. Khazraj bi Aus. Wancam mateen, wancam pan. Wo sering tawuran antara na qabilah dua ni kak. Qabilah Khazraj, qabilah Aus. Sebelum Kanjeng Nabi entar ke Madinah, akhirnya Kanjeng Nabi hadir ke Madinah, dua kelompok ini kayak Pak Akor bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toko-toko pentolan-pentolan Khazraj, pentolan-pentolan Aus, tiba-tiba bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nika politika Kanjeng Nabi. Luar biasa. Gabung gitu di situ. Wallahu a'lam mungkin bisa. Antara bonek di Arema sokor berdese memfasilitasi ketemuan kita ketemu orang pada Islam kok. Sakira mania musuh di Madinah ya. Sari tambah yoso bola. Jadi nikah tak kopeng dua nikah. Cek tadi nggak kopeng dua, berarti nggak tanang dua. Tak pernah nuntut. Selok situng, sekanan tak selokan, utawa sekacara selokan pantas. Aselokan dua pantas ki ngcuk selok kabeh. Dadi tesi kageban. Mau pas sampai nuntut, tak nuntut. Cukup situng, salah situng ngegriki cukup. Griki selain tak nuntut, Pak. Ini kekehebatan tanah. Mun kopeng, wis. Nah, termuka tete ilmu manfaat.
Jadi ngecok sekalian ketok tanang sekanan. Ngecok boleh soko sekacer. Ngecok boleh tanang sekanan. Ngecok boleh soko sekanan. Soko sekacer. Ngecok boleh soko sekanan. Imam Tawus ketok tanang sekanan. Karena sepaling semak tanang kanan dia tanang sekacer, maka ketok sekacer dia. Tanang sekacer. Sampai gerumpung. Sampai ada sekali. Imam Syafi'i tak sependapat menepaten karena hadis ini kampun mansuh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقنا وفق أهلنا وقراباتنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر صلى الله عليه وسلم محمد فاتح حضرة في بناء الشافعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالد حقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شبكر بن سالم وكعب بن سالم قطب الربان وذو الصمداني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسنسنا الشاذلي والإمام النووي والمسدي والمشافعي والمزن الدين المالبري والمالي في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وفن قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روحي قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وأخيه طاهر ثم إلى قطب الشاط البلاد والحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأصولهم وفرهم الفقيه مقدم ثاني عبد الرحمن السكة وأولاد بن مخضر وإخوانه
ثم الحبيب عبد القادر أحمد جدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب علي كويتا والحبيب بكر قرشي والحبيب صالح والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب حسين قرشي وطبطي وأصول المغفور ثم الحبيب عبد الله بن والحبيب جعفر بن شيخنا السيقا والحبيب عبد القادر والحبيب علي بن سيقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن حبيب الفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن شبكر بن سالم ثم الحبيب محمد الهردار بيضاء والحبيب محمد الهردار والحبيب صالح وصحابي تنقل والحبيب حسين بن هادي إبراني والحبيب جعفر بن علي بهر والحبيب حسن أحمد بهرون وأصول مغفرين ثم إلى روحي كهجي جاسم رسل وزوجتي كهجي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرهما ثم إلى رسل هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خالد عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يعلي درجات في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن نفتح على فتوح العارفين وفقنا في الدين وعلم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذوننا أذونا واعية وعلى سلافنا وعملا متقبلا وعلمنا سلافنا الصالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.